tusim khat an sei kitaw den tunil ha tusim ihin sei diu hi a hi le maltong anamu pa e hola a hin maltong anamu hi ke hi danen wang mi anal hom the maltong anamu kha nom wale comment section a nein he sa ding win na chung chi watim na ka hin nei tuin tusim ka hin za bang banga an sei tang zan ba hat hulai len hat mi khat he anomin amang zan khat he lava lai a hi in a hin la chi lava acho itia full moon ana thinglai jap lo a hi in amayong he itia holai wa ding chon aga chi tan a hi la hichini ta chu lava ji cho mano tos like choi pon ti chung khulai ana lengin a hin la hichini zana he gai ta ni dang to bang lo a hi gai ta hi in lang a hin chu a hi itia in a hin ju jinglai a hin kholmana JB school anom lai a hi in to azong hi om na lai a hin la ke he danin ba mi kai lo a hi tal a kilomin kholmun grang ko ma JB school chlai a hin pha ding kun la a hin lampia hi tisan iti ana pal to cho amu phain amayo ti jale lungdong puma cho chiwang hi him tisan ai do ti in tisan ta bet ham ti in a khoin ana ina hi le chlaya tisan amu cho ata bet wanga hi in a hin la a uidan anam si dan cho mi him awang hi lo a hi amayong a hin he na he vet patap di jui patap di atin hi ti chon ti chan chu lampi amu cha zui na hi le JB school lut na mai school classroom lut na mai ko ma hin mi khat hi adin hi agal mu tan ti san chlaya azui pen nong chu chi pa din na lang chu jang pe na hi ta ba phai pi a hi in amayong agal benin kidang sapoma chon mi him mo ham ti in chom khat pi cho ading denin a beijing ta na hi le chlaya athilmu kidang ta ki cha om ta cho chlaya amu pa cho akeng lang khat hi atongin atong langa ku na cho athi san hi le a kilomin hitia chlaya thi san cho wat jingin amayong hin hiti cho chom khat pi ham cho ading denin a be cho a hin chlaya athilmu mi him pa cho nai phei di atin abit a hoi dawa hi phelo bia ave na hi ama kom lang cho ati sanong ji pe ama cho anai pe mim a hi kha la ga kho pi di ti a agel a hi in ama yong hi ti chun aji phein a hi le chlaya ama sanga ding pa cho akom anai chanin athil muang cho mi him pa cho amal che in amal che jing ama yong kidang sa thawin a hin la hi ti chun aji thawin a hi le akom lam khat la ho hi apha vela he ama sanga athilmu amal tong langa thi tam ta chut paung chu amun agal mu in ti sat chu a ha pa tan chu mau su dong ta in aven iti a chapa kom lang anai tul la ya chlaya athilmu mihimpa lam khat don ho hi apha hi hitia chu mang jing ai tan amau he dong ta in hiti chun avele le jing an a kom vela chu a hin la koi ma him amu ta pon tos la choi lo to thawa in neu khat thawa chun a hin sal na cha amu hin chipa din na lai ta ong cha vet ala agala adin pe na avena athi san ba chut ho tu la chu bal de jing ai he in hiti chun lung dong poma mi him a hi lo di chipa ra hi amanong a hin hetan a hin la na lai di ham ti a athi san ho anu na lai dem tin avele le in a hi le athi san pal de du lampi a banga hiti a ana kai tha anung jui thei di wang chu amu ta pon chlaya athil mu yong chu aman na chun anamang den pe ta amang ti za ta le lungdong puma chun in lang a hin ku jot tai hi chi thusim hi chom cha hyong la thusim ta bet a hi in jo ta bang thusim hi ni hin ngai nom wal le ka channel hi like share subscribe in bol pi jing ding vin na chong chi watim na ka hin le e aban kit phat le anaki mutu kit taw te